mitulun to rumiamiat, 祈祷每一天。Saligagak mapulong pingan, talamikan siya kita to pipapri no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas, ato maru sapatlama no mita anini a rumiat。姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。Iulit semuot tulupulo paru at sepang sakatulo at tusir suasa. Yo mitahitang kako milungos tisonan mipatsaof kiso. Pakainian iso itser iso, kupipa itser takwanan saan. 诗篇138篇第3节说：我求告的时候，你回答我，你用你的力量鼓励我。Saligagaaw, pasuolin kita, mitengir ku kawas to tulon no mita, amipalalan to rarakatan no mita, rademaken ita, ato mipaitser ititaanan. Urasaka, o masarutsutay ko palutsua ita ami hakelong to napalutsuan ningda, ato umitlutuay to sua ningda ko remak no mita。我们确信上帝会倾听我们的祷告，指引我们当走的路，当做的事，并且赐力量给我们。所以，我们全心顺服上帝的心意，凡事遵行他的话语。Mitolon kita，我们同心祷告。Umitibutay to urip no tamraw akawas, misapuner kako to falutsa amiraot itisonan. Nanay palalanan iso ko rarakatan ako, rademaken ako, ato mipaitser takwanan. Ta matatutong napalutsuan iso ko remak ako, ato ciitser ami remak to maamaan ngaayay remak。看顾人的生活的上帝，我谦卑亲近你，愿你指引我当走的路，当做的事，愿你赐给我力量，使我在凡事上合你心意，并且有力量行出美善的事。Bagay ni itatamanay angangan utapang si Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamet no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。